Večeras ste bili sa anarcho-liberalom koji zna mnogo više od svih nas. Ali zato noću mirno spava. Ovo nije Tom Gotovac. Ovo je gospodin Antonije G. Lauer. I zato ga nisu hteli, jer je iz Sombora, a Sombor je kosmopolitski. Bio. Ali su ga hteli u svetu. Prošao je najveće galerije, nije nikad zaradio para kao njegova učenica Marina Abramović. Saznao je sve tajne o Kosovcima koji su pravili svadbe, pa su onda snimljeni materijal oduševljeni pred kamerama, skačući po stolovima i jedući svinje, krali isti taj materijal i oštećivali studentske filmove, ljude slali u zatvore, a Tomu Gotovcu su dali diplomu 4 godine kasnije. 5 godina kasnije, samo zato što je bio talentovan. Dakle, dragi moji, post scriptum ili posle svega, nikada nas nećete uništiti. Anarhoidi. Samo smo anahronični prema vremenu. Sve je tako jednostavno. Sve je tako jednostavno. Ali većina neće da shvati. Sa nama je bio najveći avangardista druge polovine 20. veka. Laže. A vreme će pokazati da li su teoretičari se prevarili, da li je Sonja lagala ili ste vi imali takvu moć da vidite čoveka koji ne dolazi pred kamere.